Yakaya Tibraki Saratayari, empresarios privados de Bolivia, toquen Kirakaja, Sawayap Harakiwa, Jutiri Jueves Uruja, Ma Congreso Nacional de Empresarial Toquewa Apasiri, Sociedad Sawayap Haraki, Aka Congreso Toquenja, Kuraibari, Aski Amtarakau Amtas Guayare, Sociedad Uprakaja, Yatia Wayap Haraki. Aka hiktaptawinha, take empresarios privados toquinkrin campi, hiktaptanyataki amtarakiwa, ukamapinha, take empresarios toquinkirinaka, aka hiktaptawina chikancha sinyapawa suyataraki. Ukamata kuna amtanakaya ukatantajawinha hik amtas chini ukatoqija askinjama uñast eyasiñapataki aka hiktaptawinja qollasiwi irnaqawi ukatja kunjamasa reactivación económica toqija nairaru sarantayasini ukatoqirakiwa amtasirakini ukama amtanaka amtasipanja Bolivia mark pacharua unt'eyasirakini ukatja gobierno toqina iriptirina karusa uñast eyasirakiniwa Ukamata, aski amtanakaja irnaqa siñapataki, kunateja, crisis sanitaria toqina hakawiwa utjaraki, ukamaraki, qollqi toqisa, ukaqawiwa utjaraki, ukamapinwa, askinjama uka toqinaka, chamancha siñapaja, aka hiktaptawinja, amuyki pasiwayarakini.